با درود به بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی، ساعت به وقت پرگرام رسیده هست و من برای شما در چند دقیقه دیگه بازم خبرهای تازه رو میگم و فراموش نکنید 3 ساعت پس بازم با شما ملاقات دارم در برنامه خبری که در همینجا در زودی ویدیو پخش می شود و 10 دقیقه دوام میکند. میپرسید چرا؟ چون که شرایط کرانتین است و ما نوچور برنامه رو کمی کوتاه کردیم، اما این موقتی است و فکر میکنم هفته های بعدی باز برنامه ما مثل پیشین در 15 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. президенти тоҷикистон дар як паёми телевизионӣ ба муносибати 9 май рӯзи ғалабаи нирӯҳои шӯравии пешин бар олмони фашистӣ бо арҷгузорӣ ба қаҳрамонони ҷанги дуввум дар бораи талошҳои кишвараш дар муқобили бемории ҳамагири COVID-19 сухан кард ва изҳори боварӣ намуд ки тоҷикистон аз ин мушкил ба зудӣ хоҳад баромад. эмомалӣ раҳмон зикр кард ки ҳукуматаш барои наҷоти шаҳрвандон аз тамоми чораҳо кор гирифта истодааст ва мардуми тоҷикистон бояд ба ояндаи нек бовар дошта бошанд. ба гуфтаи раҳбари тоҷикистон, сирояти коронавирус дар кишвар аз охирҳои моҳи апрел сар шуд ва то имрӯз садҳо нафар сокини мамлакат ба он гирифтор шуданд. эмомалӣ раҳмон аз гирифтор шудани садҳо нафар ёд кард, дар ҳоле ки ин адад зери шубҳаи коршиносон аст ва шаҳрвандон мегӯянд аксари бемористонҳо пур буда беморон барои бистарӣ шудан бо сарсонӣ рӯбарӯ мегарданд. вале раиси ҷумҳурии тоҷикистон мегӯяд мо барои табобати беморон ва гирифтани пеши рӯи паншавии минбаъдаи вирус тамоми имкониятҳоро сафарбар кардем. табибон дар ҳамаи муассисаҳои тиббӣ бо ин мақсад махсус гардонида шуда барои табобати шахсони бемор шаб рӯз заҳмат кашида истоданд ки бо истифода аз фурсат ба ҳар яки онҳо сипосу миннатдорӣ мекунам. бо вуҷуди арҷгузорӣ ба заҳмати кормандони тиб, раиси ҷумҳурии тоҷикистон аз сироят ва фафтидани чанде аз онҳо ёдовар нагашт. ин дар ҳолест ки ба гуфтаи наздикони пизишкон ва кормандони тиб дар 2 ҳафтаи гузашта 9 духтури тоҷик ҷон доданд. дар пасманзари суолу шубҳаҳое ки чаро раиси ҷумҳурии тоҷикистон чандез дар мазҳари он пайдо намешавад, эмомалӣ раҳмон гуфт: ман дар ин лаҳзаҳои барои халқамон душвор шабу рӯз бо мардуми шарифи тоҷикистон ва дар фикри ҳар як фарди ватан ҳастам ва ба хотири ҳифзи саломативу ҳаёти сокинони кишвар тамоми тадбирҳоро андешида истодам. дар ҳамин ҳол ҷумҳурии ӯзбекистон ба тоҷикистон барои ташкили шифохонаи сайёр 144 контейнерҳои тиббӣ фиристодааст. дар ин бора ба Азия Плюс хабар додааст як манбаъ. контейнерҳо барои бистарӣ ва табобати беморони COVID-19 аллакай ба Душанбе расиданд. ба қавли манбаи Азия Плюс, контейнерҳо бо рахти хоб, ташноб ва кондитсионер муҷаҳҳаз аст. гуфта мешавад беморхонаи сайёр дар муддати як ҳафта дар варзишгоҳи бофанда воқеъ дар рӯ барои корхонаи насоҷии тоҷик ташкил мешавад. ёдовар мешавам, қаблан Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, дастур дода буд ки баъзе аз сохтмонҳои нотамом дар пойтахт ба бемористонҳои муваққатӣ табдил шаванд. то имрӯз дар тоҷикистон расман шумораи гирифторон ба COVID-19 461 нафар эълон шудааст, 12 нафар фавтиданд. дар бораи он ки беморон дар кадом минтақаҳои кишваранд чизе гуфта намешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд як сокини 17-солаи ҷамоати муҷуни ноҳияи деваштич дар сели сои ба ҳалокат расидааст. бино ба гузориши раёсати ин кумита дар вилояти Суғд, ҳодисаи мазкур шоми рӯзи 6 май рух додааст. дар хабар гуфта мешавад ки ин сокини ҷамоати муҷун чорвои хонаводагиро мечаронд ва ҳангоми убур аз сои бешкалсой ба оби пуртуғён афтодаву ба ҳалокат мерасад. бар асари сели азим ҳамчунин пули бешкалсои деҳаи панҷбоғи ҷамоати деҳоти муҷун қисман зарар дида ҳаракати нақлиёт муваққатан боз дошта шудааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода бори дигар ба сокинони рӯстаҳои кӯҳӣ хостааст ки дар рӯзҳои пурбориши баҳорӣ, дар роҳандозии корҳои саҳро, киштукор, чорвучаронӣ, рафтан ба шикоргоҳ ва ё ғунучини ҳезум ё алаф худдорӣ намоянд. бахусус сокинон бояд талош кунанд ки ноболиғонро дар чунин рӯзҳо ба танҳоӣ чорвучаронӣ нафиристанд. дирӯз фармони шаҳрдори Москав Сергей Собянин нашр шуд ки тибқи он ба муассисаҳои саноатӣ ва сохтмонҳо сар аз 12 май иҷозати пурраи кор дода мешавад. дар давраи гӯшанишиниву карантин аз байни 720 муассисаи саноатии пойтахти Русия фақат 358 фаъол буданд. дар айни замон идораҳои соҳаи хадамоти маишӣ, ошхонаву тарабхонаҳо то 31 май баста боқӣ мемонанд. яъне режими гӯшанишинӣ барои онҳое ки дар кор нестанд идома хоҳад
خواهد کرد. به شهروندان توصیه داده شده است که در فروشگاه‌ها و نقلات جمعیتی از نقاب طبی، دستپوشک‌ها و رسپیراتورها استفاده کنند. به قول سبیان، کارگران کارخانه‌های صنعتی و ساختمان‌ها با مشتریان در تماس نیستند. در جای کاری آنها رفت آمد محدود میباشد و از این رو تامین وضع سانیتری قابل قبول دشوار نیست. ولی در مؤسسه‌های خدماتی معیشی تماس زیاد است. از این رو کرانتین تا 31 مای ادامه خواهد کرد. رژیم اجازتنامه‌های رقمی تا 31 مای استفاده خواهد شد. ساکنان پایتخت روسیه از صرف نظر از سن و سال باید در خانه باشند و تنها در صورت نیاز به کمک فوری طبی و یا نجات جانشان از خانه بیرون بروند. روسیه مکان مهمی کار و درآمد شهروندان تاجیکستان است. در پی پنهان شدن کرونا ویروس و جاری کردن مقررات کرانتینی در روسیه، هزارها تاجیکان در این کشور مثل دیگر اعضای جامعه در انزوا ماندند. بسیار کارخانه‌ها و ساختمان‌ها بیکار مانده، مهاجران هم از درآمد و هم از جای خواب محروم شدند. و بینندگان عزیز، با استفاده از فرصت و با جواب به سوال‌های بیشمار شما در رابطه با آنکه آیا کی مرز گشوده میشود، من بار دیگر میگم که تا هنوز در این رابطه خبری نیست. همچنین مقامات تاجیکستان هیچ نقشه برای تشکیل پرواز چارتری هواپیما فعلا نگرفته است و اگر هر تصمیم در این زمینه شد، باور داشته باشید ما یکم شده برای شما خبر خواهیم داد. و اگر برنامه امروز ما رو تماشا کنید که بعد از 3 ساعت دیگر تقدیم شما می شود، مصاحبه مفصل داریم با کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ روسیه و خاطر نشان میکنم که هفته روان پدر یک مهاجر تاجیکی که در این شهر ظاهرا از کووید 19 فافیده است کمک خواست. او گفته بود که نزدیکان جسد را از سردخانه گرفتن نمیتوانند و بر علاوه دفن میت خراجات بزرگی دارد که عائله قدرت پرداخت آن را ندارد. کنسول تاجیکستان به این خانواده پاسخ داد و همزمان موافقت کرد که به دیگر مسائل مربوط به مهاجران و دیاسپورای تاجیکان در مناطق شمالی روسیه صحبت کند. شما میتوانید با پیوست شدن در برنامه خبری در پخش مستقیم این صحبت رو گوش کنید. و بینندگان عزیز، من هم شما رو منتظر خواهم بود در برنامه خبری. تا آن دم برای شما صحتی میخواهم و روزی با براره داشته باشید.